cell 3 4 time 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 4 timing 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ဒီမှာ4 3 4 timing ဘာ note တွေပါလဲဆိုတော့ quarter note half note ပြီးတော့ဒီမှာ dot လေးတွေပါတယ်3 4 timing 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3ဒါနှစ်ချက် dot ကတစ်ချက်3ချက်ဒါကြတော့4 4 timing quarter note half note semi brief dot ပါ so 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 3ချက်နော်3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 ဒါကနှစ်ချက် dot ကတစ်ချက်3ချက်4ချက်1 2 3 4အားလုံးနားလည်မှုထင်ပါတယ်